Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas igramo jednu novu igricu na mom kanalu koja se zove Call of Duty 4, odnosno MV1. Okej. Odakle bre? Throw grenade, brat. Da imamo ova raketa, kako mi samo bazuka kako radi. Gdje ovdje, brate, gdje pucaš? Nećem bacat, to znamo ovo. Ovo je najbolja puška kad si početni, brate. Okej, ajmo da truma. Koliko ih je bilo, brate. Ili ima nekog tamo, brate? Ja gledam ovo, kažem, ja znam gdje su. Čekaj, ako možemo ovdje se sakne. Da sam tu iza njih dođem na ta vrata i onda samo, brate, kokniš ih laganica. Ste ga vidjeli? Ovdje je bio. Uzim malo grenade launcher i puf. Gdje ste? Tamo su. Ajde, gdje ste, vrate, neću samo da sedem na jedno mjesto. Okej, da vam samo kažem, na ovaj server kada ubijete nekog dobijete nekog oko 300 poena. A na običan server kada ubijete nekog dobijete 5 poena. Ali ovdje ćemo brže da budemo veći level. I zato igram na ovaj server, da budem brže veći level. Okej, eno, vidim ga. Umre. Opet mi ne, šta je sad ovo, brate, ovo nikad nisam radio. Ovdje sam nekog vidio, brate. Mislim, nisam vidio, nego, brate, na mapu ono. Evo ga. I sada bipamo 6. Ne. Kaj da vidimo da može neki avion, brate, ne može. Već ga neko koristi. Aha, evo ga. A vidio sam ga. Kako lepo mjesto, brate. Imamo sad avion, ne može. Imamo grenade launcher i pucamo tamo. Ovamo. Ovo što mu ubio, ime mu je Assassin, brate. Stvarno dobro ime ako je Assassin. Shit. Tamo su oni. Mogu sada neki airstrike, ne može. Ne, evo ga. A tamo. Ne. Airstrike, to. Ajmo ovdje. Dobre. Ubio sam ga. Malo, ovako. Ovo je airstrike, brate, nije mi ništa uradio. Okej, evo ga, ubi ga, bre. To. Evo ga. 12 kg, maj da pravimo 15 komada. Shit. Ne. Samo malo da umre. Koliko imam? 12 i dalje, ja nikog nisam ubio tamo, brate. Tako sam šuntao. Mislim, dobro, ja sam noob, brate. Da igram na pravom serveru i sad bi još bio level 1. Evo ga digao, ovo zlatni digao. Ne.
Ste vidjeli koji sam opet, ajde uzimo kalaš. Oni tu možda se preskoči. Ne. Htio uspio sam da im vratim bombu nazad, bre. Ajde, beži, bre. Vidim sam kako trči. A sad su oni ovamo, na ovu stranu. Ili? Eno ga. Vidim ga, Vidim ga. Ti repetiraš, brate. 14 kill, ajmo još 1 kill. Evo ga. Yes. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem tutorialu. Ćao!